hari cya Bank Populaire muri etage hari nshyashya muri flow ya kabiri ni Action College. Iyo ni Action College. Reka twinjire rero mu isaha yacu ya kabiri duhere ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Amavubi aragaruka mu kibuga ku mugoroba w'uyu munsi ku isaha 9 bari kubarizwa muri Afrika y'Epfo bagiye gukina umukino w'umunsi wa 8 ni umukino ugiye guhuza ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Mugenzi wacu Samil Silvestre ari kumwe n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mwaramutse Samil. Baramutse neza cyane abakunzi ba Radio Rwanda. Mwaramutse mute muri Afrika y'Epfo? Twaramutse neza, ikirere kitarimo izuba ryinshi, haratuje, ibintu bimeze neza. Amavubi yaramutse ate, bameze bate muri iki gitondo mwamaze guhura? Baramutse neza, morali ni yose, urabona ko noneho bitandukanye no ku munsi w'ejo. Nta munaniro bafite mu maso nk'uko byari bimeze ku munsi w'ejo, ubona ko abakinnyi bose batuje bari muri mood ya match. Aya Mavubi uyu munsi arakina na Zimbabwe. Ku munsi w'ejo mwakurikiye imyitozo ya nyuma itegura umukino, navuga ngo update ya mbere mwaduhaye nuko Nshuti Innocent aza gukina umukino kubera amakarita 2 y'umuhondo. Wenda ubwo Zimbabwe turaza kwiganira ukwayo, reka duhere ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ariko se Amavubi adafite Nshuti na Amavubi noneho uyu munsi afite muhamagaro ki wo kuza gukina gute? Kuko hari amakuru aviyo ndagira ngo abaro uyatwihera. Amavubi iyo ku munsi w'ejo mu myitozo na Amavubi yitoje ibitandukanye n'ibyo yitoje ku ikipe y'igihugu ya Nigeria. N'umutoza Eric Nshimiyimana yabitunyuriyemo avuga ati nibyo twakiye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria dukina tudefanda, kubera ko twari tubizi ko Cote Falls ikipe y'igihugu ya Nigeria ari ukwataka cyane, ati twagomba kubanza gukina tudefanda kugira ngo duse nkaho tugabanye imbaraga zabo, hanyuma mu gihe imbaraga zabo zisa nkaho ziri kugabanyuka natwe dutekereze kuba twakora approach yo kwataka. Ati rero niyo mpamvu twahisemo gukina kuri atariko Zimbabwe ni ikipe itandukanye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ati tugomba kugerageza gushaka ibitego kuko ni umukino ukinika kuba twawutsinda. Urebye ikipe yo mu gice cya kabiri ya Nigeria cyane bacyana ikipe y'igihugu ya Nigeria ni nayo bisa nkaho ishaka kuza kubanzamo kuri uyu munsi, kuko ku myitozo yakozwe ku munsi w'ejo mwari Fiacre ari mu izamu nk'ibisanzwe, hanyuma kuri kabiri hakajya Kavita kakina kuri kabiri muto wa defense ukaguma mu Manzitseri na Mutsinzi. Kuri gatatu Claude niyo mugabo utameze neza sampurusa kwako yari Nk'uko muri match ya Nigeria kuzuru, byashoboka ko iyo aza kuboneka nka mask yari buyambare ariko ntabwo byakunze kayita yibona. Bwo hagati mu kibuga Muhireke Faraza guhita yinjiramo Enzo asohokemo, bakina ari uyu musore Boneri Mugisha ndetse na kapiteni Jad Bizimana, ubwo na Muhireke Ve, hanyuma Georgia nawe ajyemo ndetse na Gilbert, ubwo na Biramahera Bedi Christophe. Nibo 11 nta gihindutse bashaka kuza kubanzamo kuri uyu mugoro. Urebye uburyo umutoza yahisemo gupanga uyu munsi, yagarutse ku muhamagaro wo kukinisha abadefenseri 4. Yego. Yavuze nako mwatubwiye ko we yasaraye, ariko nibura umwungiriza we yatumye yavuze ko ari iyihe mpamvu yahisemo kugaruka kuri gakondo. Bavuze ko n'umukino batekereza gutsinda ari nayo mpamvu bagabanyije abadefenseri kugira ngo barebe ko batsinda, kandi gutsinda bisaba gukina ufunguye. Bavuze ko impamvu bakiye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria badefanda nuko ari babizi ko ari ekipe yataka cyane utagenda ngo uhite ufungura, koko ngagendeye ku makarite y'abakinnyi ntabwo wafungurukira n'ikipe y'igihugu ya Barongera kubaha ikaze, hanyuma kandi iyo murangije imyuga muhabwa certificate. Borena turimo turavuga no ku munsi w'ejo tugendeye kwa kundi ubureba baki bari kwitozwa baterane ya mbere. Ntekereza ko wenda nibabona biri grave cyane abaganga b'ikipe y'igihugu bakabona ko wenda Claude atatanga 100% bigendeye kuko bari kumubona, bashobora kuba babihindura muri line up, ariko Claude nawe bwarakubwira ati nibyo karimo ndi kukumva ariko ntabwo byambuza gukina. Hanyuma gato se kuri Claude niba mwaganiriye ibi bitutsi by'abanyaturikiya, imbuga nkoranyambaga ejo zamwiriweho ngo kubera ko yavunye Victor Osimhen, ntabwo wenda byamugeza ngo bimuvane muri concentration ya match. Umwana w'Ikanombe ntabwo ibyo byamugeraho. Twarimo tubiganira nyuma ya match ku cyumweru, ndumva ariho twabibonye, ndubwira ati social media zawe zirimo zirazamuka, wabibonye abanyaturukiya ukuntu bari kukwandikira. Aravuga ati se abanyaturukiya ko ndiko bari kwandikamo ngo 75 by'amayero, ati ni ibyiki? Ndamubwira ayo n'amafaranga
umutaramu ni miliyoni 75 bamuguze ejo bundi, niyo mpamvu bari kuzandika bati miliyoni 75 zacu urashaka kuzihombya, kandi ari umukino twaguze kugira azadufashe muri Champions League. Aravuga ati buriya nibyo, nta nubwo nigeze muvuna bifatika, ati kuko ni contact yabaye nshaka baro, ati buriya nibakomeze bandike ni ibintu bisanzwe n'abafana, nyine abafana baravuga, ariko nta kintu kinini byigeze bimukoraho kuko yaranaganiriye na Victor Osimhen, baravuganye aravuga ati yonza kuba namuvunnye akwiriye kuba yarandakariye cyane, ariko bavuganye ko ari contact y'umupira isanzwe, nta kibazo bimutwaye. Claude ameze neza cyane muri morale. Hanyuma Sami, ngira ngo aho ngaho muri Afurika y'Epfo ni ahantu haba kominote y'abanyarwanda benshi bakora mu mirimo igiye itandukanye. Ikijyanye n'abafana, hari abaje kubareba mu myitozo, bari tayari kuza gushyigikira ekipe y'igihugu. Nahoze mbona amabisi menshi yahagurutse iharare muri Zimbabwe aje gufana ikipe ya Zimbabwe, ndetse n'abandi banyazimbabwe benshi batuye muri Afurika y'Epfo. Ejo nahoze mbibona ku mbuga nkoranyambaga. Abanyarwanda bo biteguye gute? Ese ambasade y'u Rwanda nayo aho ngaho ni abanyamupira cyane, nabo bashyizemo imbaraga kugira ngo baze gushyigikira ikipe. Ibijyanye no kwitabira umukino ku ruhande rw'abafana n'abanyarwanda batuye aho ngaho bimeze gute? Abanyarwanda bari hano bariteguye cyane, kuko ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda iruka muri Afurika y'Epfo ntiyigeze yatsindirwa, yaba match ya Lesotho ndetse na match ya Afurika y'Epfo. Barabizi neza ko ikipe ihari kandi ni benshi. Numvaga abanyarwanda b'abana bavuga ko biteguye kuzana abafana bari hagati y'150 n'abafana 200 bari muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo araza gufana muri delegation, ndetse n'imiteguro y'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Hari amatike agera kuri hagati ya 70 na 50 bemereye ikipe y'igihugu. Ayo ngayo niyo bahereyeho bahereza ambasade ya hano kugira ngo ize kumenya uko iraza kuyatanga ku banyarwanda baba hano. Hanyuma abandi biteguye kugura amatike bakaza gushyigikira ikipe y'igihugu cyabo, yaba ku myitozo ku munsi w'ejo. Hari abari bahari, ndetse no kuri hoteli hari abagiye baza kudusuhuza bavuga ati muze turaza kuba turi inyuma yanyu, turabashyigikira kuri uyu mugoroba. Bitandukanye no muri Nigeria, hano ho urahagera ukabona ko wisanga, urumva abantu bavuga ikinyarwanda bababwira ati mushyiremo imbaraga, bushize twatsinze Lesotho turishima cyane. Hari umugabo w'Igicumbi wari wakuyemo umupira kuri match ya Lesotho, nawe yari ahari nimugoroba avuga ati nejo nzaba ndi tayari kandi tugomba gufana tugatsinda ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Twemerere tujye ku ruhande rwa adversaire Zimbabwe. Na yahe makuru y'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe aramutse ubu ngubu ari kuvugwa? Navuga ngo afitiye umumaro umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu gutegura umukino, nibyo? Kapiteni y'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe nubwo ari wavuze ku munsi w'ejo muri press conference avuga ko bakeneye gukosora amakosa bakoze imbere y'ikipe y'igihugu ya Benin. Marvelous Nakamba ntabwo araza gukina, yabonye ikarita y'umuhondo bakinira ihuye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria 1-1. Hanyuma n'ejo bundi ku munota wa 90 batsindwa n'ikipe y'igihugu ya Benin, yongeye kubona ikarita. Zino karita ziragukurikirana. Nk'ubu ngubu Omborenga Fitina nawe ari kuri risk, yabonye ikarita y'umuhondo. Hari n'abandi bakiyi benshi bari muri equipe nationale bagiye babona amakarita y'umuhondo, kwa kino mikino n'imikino yambukiranye imyaka. Abantu benshi rimwe na rimwe bakora amakosa, ari nabyo equipe y'igihugu ya South Africa yakozemo ikosa kuri Kekana, baza kuyirirwa ko yabonye ikarita y'umuhondo muri zino qualification. Marvelous Nakamba rero kapiteni y'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ntabwo araza kuba hari, ariko nanone ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ifitemo abakiyi bakomeye cyane, harimo nk'uyu musore ukina mu ikipe ya Mamelodi Sundowns Divine Lunga, ndetse na bafite kandi no musore mutoya w'ikipe ya Wolverhampton Wanderers, umwe mu basore beza nabo ubona ko ikipe y'igihugu ya Zimbabwe itekereza ko yagenderaho. Tawanda Blessing Chilewa. Hanyuma hari na Marshal Munetsi, yewe ku munsi w'ejo nabonye na muzehe wa kazi Tino Kadewere nawe arahari. Marshal Munetsi utarakinnye match ya Benin niwe wari ufite ikibazo nawe cy'amakarita byabazonze. Urumva rero bisikanye na kapiteni Marvelous Nakamba, waza Munetsi undagenda. Yego. Barimo barabisikana, ariko ni equipe ubona ko nayo ifite icyizere. Ku munsi w'ejo barimo bakora imyitozo bavuga ati ko byenda kose tugomba gukina kandi turitwara neza. Mpamya ko kubura Marvelous Nakamba ni bro ikomeye ku ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ntekereza ko n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda umutoza agomba kubimenya kandi akaza kubibyaza umusaruro.
mbere y'umukino n'ikipe y'igihugu ya Nigeria hari umwuka mwiza muri dressing room y'Amavubi, agahimbaza musyi perezida ababwiye ati giye mutsinde gusa ndashyiraho n'ayanjye. Ubu noneho bimeze bite mu rwambariro rw'Amavubi? Bimeze neza n'ubundi stili yo Shema ari kumwe n'abakinnyi bibanavuga ngo ziba ari flex kuko ntabwo ari umugabo ugira navuga ngo ugira ibintu byo kwigaragaza nk'umuyobozi cyane, ahubwo agerageza gusa nkaho amanura level kugira ngo yumvikane n'umwe wese uri hano. Aganiriza abakinnyi guhera ku munsi w'ejo ku myitozo twari kuri stade Orlando Pirates, abwira Ntwara ati dore waje kwa adversaire ku munsi w'ejo ntuze kuduteza adversaire ataza kubona havugira kuko ino stade usanzwe yizi na abakeba banyu. Akaganiriza buri umwe wese avuga ati mukiremo imbaraga ku munsi w'ejo dutana intsinzi, ati Zimbabwe si Nigeria, Zimbabwe nayo yaratsinzwe muri Benin nayo iraza yifuza gutsinda, ariko twaba twayifatirana kuri icyo kintu cyo kumva ko igomba kudutsinda kuko nayo yumva ko ikeneye kugira ikibwira abafana bayo. Ubona ko ari umugabo uganiriza abakinnyi, ntabwo nzi byabaganirije muri vestiaire n'ahandi hatandukanye bahurira no mu byumba, ariko ikigaragara umukinnyi wese uri hano mu ikipe y'igihugu uba ubona ko wenda byakwanga mu kibuga, ariko ibijyanye no hanze y'ikibuga baba bagerageje kumuha kondisiyo zituma yatanga 100%. Turagushimiye cyane Samir, turakwifuriza umunsi mwiza, ubundi nawe jya kwitegura kuza kugeza ku banyarwanda uyu mukino. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Uwo ni Samir watuganirizaga